Ke kopilwe hore ke tlo bua ka temana ena ya Jeremiah chapter 30 verse 17. Hobane ho itswe ke Jehova, letetetso la hao ke le bolayang, leqeba la hao le lebe, ha o ya o hlokomelang ho tholwa, ho okwa ho tlamellwa, ho okwa ho tlamella ho siyo ho wena. Dinyatsi tsa hao kaofela di hlile di o lebetse. Ha di sa re letho ka wena, ka hobane ke o batile ka leqeba, ka hobane ke o batile ka leqeba leo e kang ke la sera, le ka kgalemelo e thata-thata ka lebaka la bongata ba bokgopo la makgopo a hao, hobane dibe tsa hao di ngatafetse. O mekeletsang ka baka la letetetso la hao, leqeba la hao ha le na ho fola. Ke o entse tseo ka lebaka la bongata ba makgopo a hao, hobane dibe tsa hao di anafetse. Le ha o le jwalo, bohle ba o jang ba tla jewa, bohle ba o patisang ba tla iswa kaofela kgolehong, ba o tlatlapang ba tla tlatlatswa, hobane ha o ya senyang ke tla o neela tshenyeho, hobane ke tla o tlamella ke fodise maqeba a hao, ho bolela Jehova, hobane ba o bitsa mohlouwa, Sione elwa ho sa thweng letho ka yena. A ke lebohe ngwaneso ka ho mpalla temana eo ka Sesotho le hore re tsebe hona re tlo sebetsa under which context ho tloha hona jwale. Jwale le tla ntshwarela baeso, ke kopa ho lebitsa phutheho hore ke tle ke kgone hore mohlomong ke boloke nako ka ho bitsa di-protocol tse fapaneng. Ke elelletswe taba ya hore rona re le ma-Afrika ho na le bothata ba hore re ka atamela le ho bala Bebele jwang. Research e ke entseng kapa re entseng mane Bloemfontein le observation eo ke bileng le yona ka hare ho dikereke ka ho fapana, ho thwe rona re ma-Afrika ha re bona Bibele re e balla ho rera, ha re e balle hore re fetole maphelo a rona. Ba bang ba re ha o bona ma-Afrika bala Bibele, o tsebe ho na le thero kae kae a lo etsa kae kae. Jwale potso ke hore na ebe ke nnete taba eo kapa tjhe. Jwale bomme le bontate, taba enana ke bothata bo boholo. Hantle Bibele ha re e bala, re lokela ho e bala hore e re fetole maphelo a rona, e seng ha re ya fela ho ya rera ka yona. Jwale hoseng hona ke kgethilwe hore ke tlo bua ka Jeremiah 30 verse 17 in the context of despair and sorrow because of the pandemic of COVID-19. Ke seo ke tlo bua ka sona hoseng hona. Jwale ke tlo sebedisa ditsela tse tharo: world behind the text, world of the text, and also the world in front of the text. Bao ba entseng hermeneutics ba tseba hore na ke bua ka eng. World behind the text ke background ya rona, and then now world of the text ke ka mokgo text leng ka teng ha re bala, and world of in front of the text ke application ya rona.
mme ho boloka nako ha ke no kena ho ditebileng tse ding, ke tla leka hore ke bue ditaba tse leng hore di bohlokwa le hore di ka re thusa ministering wa rona ka hare ho naha ena ya Lesotho. Ha o sheba Jeremiah Bibeleng mane ho thwe ke mora Hilkiah, o na phela naheng ya Anathote, e ne le wa leloko la Benjamin. Leloko le ne le hore le ikamanya haholo le meloko yane e 10 ya Israele. Mme e ne e le hape wa leloko la moprista e moholo e leng Abiathare, eo e ne le e mong wa baprista ba morena Dafita, eo e leng hore ka lebaka la ho tshehetsa Adonijah ho ba morena ka ntle ho tumello ya Dafita, Abiathare enwa o ile a lelekwa Jerusalema hore a yo dula motseng ona wa Anathote, e leng motseng wa mo Jeremiah a tswaletsweng teng. Jwale ha Abiathare a tloswa ditulong tsa hae ba moprista, Zadoke o ile a nka boprista bo boholo mane Jerusalema, ya ba yena moprista tlung ya borena. Jwale batho bahlalifi ba re lebaka la hore Abiathare a tloswe mane bopristeng e ne le hobane a ile a tshehetsa Adonijah ka ntle ho tsebo ya morena Dafita ho mme ya morena bakeng sa Solomone. Empa lebaka la bobedi e ne le phethahatso ya thohako le kahlolo ya Modimo le lapeng lena la Eli, hobane Abiathare e ne le e mong wa leloko la Eli. Hopola hore Modimo la re ha sa tla hlola a batla e mong wa leloko la Eli ho ba moprista ka hare ho ntlo kapa tempele ya hae. Jwale bahlalifi ba re e ne le engwe ya kotlo tseo Modimo no di neya lelapa lena la Eli, mme Abiathare e ne le wa leloko leo. Jwale ha o bala bukena Jeremiah hantle, o fumana hore ka baka la background ya hore o hlahamane Anathote, mme bile Anathote ena ke mo Abiathare ileng a lelekelwa teng. O fumana hore moprofeta Jeremiah boprofeteng ba hae o hlahella eka is very much against the house of David and also the rituals that were done in the temple of Jerusalem. Ha o ka e bala hantle, empa ha ke batle ho dula halelele tabeng eo, ke ka mokgwa e leng hore background le bahlalifi ba bang ba e bua ka teng. Jwale taba e nngwe hape ha o ka e sheba tabeng ya Jeremiah background ya hae, o ne a sa support centrality ya the covenant of God le the house of David. Emphasis ya hae e ne le ho preacha ka ntho e ne re reng ke mosaic theology, ka mantswe a mang the covenant e leng hore Modimo o ile a etsa le setjhaba sa Israele mmoho le Moshe, e ne le sona selekane se seholo se neng se le hore se tshwaetsa theology ya hae. Jwale bo mme le bontate le phutho yohle, ke entse background ena hore ke leleliswe hore ho bohlokwa ka nako tse ding hore jwalo ka moruti kapa moreri o leke ho batla background ya temana e leng hore o rera ka yona kapa wa e bala, hobane ho bohlokwa hore o tlo utlwisise hore na hobaneng ka nako tse ding dintho di bua ka tsela e itseng ka hare ho Baebele. Jwale hape re hopola hore moprofeta Jeremiah o sebeditse nakong ya baprofeta ba bang ba kang Habakuke, Obadia le Ezekiel, ebile moprofeta nakong ya morena Josiah, Jehoahase, Jehoakime le Zedekia. Me marena ana a Juda a ileng hore moprofeta Jeremiah o sebeditse le bona ka makgetlo ba lekile ho iphapanyetsa lentswe la Jeremiah ha a re ba ikokobeletse ho tla ha mmuso wa Babilona, empa bona ba ikgethela hore ba tshehetse di-super powers tse ding tse ne di le teng ka nako eo, jwalo ka Egepeta, Tire le Amoni. Jwale ntho ya pele e leng thuto ya bohlokwa ne ke batla re nkelle hloohong mona ke relationship between Jeremiah le marena ana a e leng hore o sebeditse ka tlasa wona. Re bala hore Jeremiah nakong ya morena Josias,
He opposed a lot enthusiasm for political ambitions of King Josiah. Ka mantswe a mangwe o na le kgahlano le se leng hore morena Josiah o leka ho se etsa hore a balehele ho nyoloha hona kapa ho ikokobeletsa mmuso ona wa Babylona. O na batla ho tshehetsa superpower tse ding a sa mamele keletso tseo moprofeta a neng a mo nea tsona hore lentswe la Modimo le re, empa yena a batla ho iketsetsa thato ya hae. Mme ha ke batla ho kena le hore na o la opposa kapa hona ho kgalemela marena ana a mang jwang bakeng sa ho boloka nako. Empa emphasis e ke batlang ho tla ho yona ke ena ya hore what should be the relationship between a prophet and a king, kapa between a minister and a state, minister and a politician. Ke bothata bo boholo lefatshe ka bophara haholo jwang Afrika hore dikereke di utlwisisa jwang hore jwalo ka moruti jwalo ka kereke re lokela hore re amane jwang le mmuso, re lokela hore re amane jwang le boradipolotiki. Mane South Africa ke bothata bo boholo mo eleng hore baruti ba qetella ba fetohile nka e bitsa ka puo ya rona ya South Africa di-steer boy tsa di-politicians, mo eleng hore di-politician ba bona hore ho tlo tswa morusu mona ba romela baruti pele hore ba ba kokobetse, ha ba qeta ba be ba tla ka morao, ha di-benefits di tla di ya ho bana ba bona e seng ho baruti kapa ho dikereke. So ke ntho e leng hore re ile ra e elellwa. Jwale generally di-scholars di dumellana ka hore what should be the relationship between church and the state? Relationship should be that one of critical engagement. Ke bolelang ha ke bua ka critical engagement, ke bolela hore kereke e tshehetse mmuso ha mmuso o etsa hantle, ha mmuso o re tlo etsetsa mafutsana tjena, kereke e tshehetse mmuso mo e kgonang. Empa ha o na le corruption, bobodu, ho na le ho sengwa ha thepa ya mmuso kapa matlotlo a mmuso, ke boikarabelo ba kereke ho ema ka maoto ho kgalema basebeletsi ba mmuso. Empa mane South Africa re na le bothata bo boholo mo eleng hore o fumana hore ha bo radipolotiki ba ile ba senya matlotlo a mmuso e ba jwale ba tshwarwa, o fumana hore jwale baruti bo bishop ka ho fapana ha bona, ba apostola, prophets le jwalo jwalo, o fumana ba bona ba sireletsang di-politicians tsena ba re hands off our leader. But what about the poor people who did not get the services? Ke challenge e batlang e le teng ho rona mane South Africa. Ke tla boela ke bua ka yona hape ha mamorao. Taba e nngwe hape re sheba ka ntse le karolo ya rona ya background ke identity ya Jeremiah. Identity ya Jeremiah ha o mo bala hantle, bare he was a pessimist because of critical standpoint about lack of repentance of Judah and his support of being under Babylonian Empire. He was also known as a realist and a weeping prophet. And how did he engage with the kings during that time, or political leaders during that time? They say now he functioned as a voice of warning. He was a watchman who brings attention to hard truths. And furthermore, his message challenged religious hypocrisy, economic dishonesty, and oppressive practices of Judah leaders. Naibe re na le ba profeta hona jwale ba buang jwalo ka Jeremiah. Naibe re na le ba ruti ba tshwanang le Jeremiah matsatsing ana. Ha o ya di-conferenceng tsa rona re bua ka taba tsena re fumana hore we are running short of prophets in our society. They are very few. Baruti ba busy within a private context. In social issues, much or many of them are not involved. There is no voice or a valid voice. Ha re na le a crisis in the society. Ki se leng hore di-studies tsa rona di ile tsa nna tsa se sheba. Empa ka lehlohonolo hona jwale tjena re a bona matsatsing ana hore kereke di batla di elelletswe taba eno, mme di ntse di leka ho nyoloha hanyane hanyane ho fihla boemong bane mo eleng hore re ba le batho ba tshwana le Desmond Tutu, Beyers Nodier, so forth within the context of South Africa. Ka hara Lesotho le a tseba hore ke bo mang
ba neng ba ema ka maoto go kgalema mmuso ha o etsa diphoso. Jwale ha re tla go baruting, studies tsa rona di bontsha hore there is a shift in identity of the pastor, especially with the rise of these emerging churches tse rona re reng ke tsa pholoso matsatsing ana re di bitsa jwalo. Jwale ba re identity of the pastor is shifting like this. It's shifting from men of God to men of gold. We are shifting from speaking about highway to heaven, we are speaking about highway to reserve bank. There is a shift from the name prophet to prophet maker. So that is identity eleng hore, a shifting identity eleng hore e teng hare ho baruti, especially baruti ba sejwalejwale ba di kereke tsa hona jwale ba eleng hore they are influenced mostly by this prosperity gospel. Jwale we need to be careful hore identity influences your actions or your behavior or your doings. But now we have people who are hypocrites. They have a specific identity, but their actions are different. So it's a serious problem in the church. How can we engage that? But we need, as a church like Lexa, identity should serve our community. For an example, we are the prophets, we are the apostles. However, First Peter chapter 2, yes, First Peter chapter 2, if I'm not mistaken. We are the royal priest. So that is our identity. If that identity cannot influence our actions, our behaviors, then the church is in trouble. So, because of the loss of our identity, majority of pastors in Africa have sold their mandate to preach the hard truth of the gospel. Instead, they opted to glorify their business or political leaders. They preach the message that pleases the donor to their salaries, whether in society or in the congregation. So one scholar said, congregations and society have tendency to domesticate or tame pastors to be what they want them to be. Ke ne ke attendile meeting o mong Bloemfontein mane wa of our big political leaders. Baruti ba badile lentswe hore ho rerwe lentswe. Empa ha ba rera mo le ba rera ka this politician ya teng. Ba glorify yena. And I was invited to preach there as well. But I decided not to go there and stay far at the back just to listen what's going to happen. And I was shocked of what I have seen and what happened there. Jwale ha ke tla texting ya rona e re badileng letsatsing lena. Text yena o ifumana hore ha o bala Jeremiah chapter 1 up to 25. It's about poetic oracles or a prophecy against Judah and Jerusalem. When you read it, 26 to 45, it's about incidents in the life of Jeremiah. But I want to focus more on Jeremiah 30. Jeremiah 30, when you read it from chapter 1 up to verse 1 up to 24, it's about restoration. Elong hore modimo o leka ho itlisa ho setjhaba sena sa Israel. And then now ke batla hore ke tlo focus ho yona Jeremiah 30 from verse 1 up to 24 briefly, be ke focus ho temana yena ya 17. So if you look at Jeremiah 30 verse 1, we are told about restoration foretold. Ka mantswe a mang, restoration e modimo o tlo etsa ho setjhaba sena. From 12 to 17, it's about restoration of the wounded. Bao ba utlwileng bohloko. Modimo o tlo ba restore jwang. And 18 to 24 is a restoration of Jerusalem. So now text yena ya verse 17 is found within the pericope ya Jeremiah 30, 12 to 17. So how bala verse 12 ere? This is what the Lord says: your wound is incurable, your injury is beyond healing. Ke ka mokgwa e balang teng ha o e bala ka Senyesemane. Jwale understanding of that text means
Yahweh or God is God of justice. And his abundance of mercy does not nullify the need for justice. Therefore, God used a very cruel enemy to punish the sin of Judah. And when you read verse 13, this is how we should understand, or I understand it. First, when you read it, it says, there is no one to plead your cause, no remedy for your sore, no healing for you. In my understanding, it means now, sin hurts and distance you from God and other human beings. Unless God intervenes. And verse 14, it says, all your allies have forgotten you. Impamane ka Sesotho ba re dinyatsi tsa hao di o lebetse. Ka Senyesemane all your allies have forgotten you. They care nothing for you. I've struck you as an enemy would and punish you as would the cruel because your guilt is so great. Ka mantswe a mang ha o bala temane ena kutlwisiso ke hore Israel ene na le allies tse ngatanyana kapa tse mmalwanyana jwalo ka Egepeta, Amoni jwalo jwalo. But at this moment now, we latela text here, no one wanted now to be an ally or to be friends with Judah because of the wrath of God against the sins of Judah. So the wrath of God has turned Judah to become useless to other allies. So bo mele bontate ka mantswe a mang ha modimo a o etsa hore o be useless le ho nyatsi o nang le yona, it means ka hlola modimo e hlile e fihlile ha re nka ka Sesotho. Ha re nke verse 15, why do you cry out over your wound? Your pain has no cure because of your great guilt and many sins. I have done these things to you. This statement compels Judah to accept its guilt of sins rather than mumbling about the injury it has done. And verse 16, but all who devour you will be devoured, all your enemies will go into exile, those who plunder you will be plundered, and all who make spoil of you I will spoil. So here, verse 16, we see the change of heart of God concerning the sin of Judah. While in the process of punishment, God enacts the process of mercy. And God promised that those who had plundered, spoiled Judah, will experience the same as what they did to Judah. Ntho bohlokwa mona na ileng hore nkgahlile ke hore nakong eo modimo a ntseng a ntsa otla setjhaba sena bakeng sa dibe tsa bona, mohau wa hae o sontso kena tshebetsong hore o tlo ba hauhela jwang. Ke ntho e makatsang, ke mohlolo makatsang wa modimo. Mme verse 17 yona ere, I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord, because you are called an outcast, Zion, for whom no one cares. So, which means now, whilst Judah is in a state of rebellion, hardness of heart, God promised hope and physical and spiritual restoration out of his sovereignty, not under any state of duress. So kana ko elong re Judah jwale yona e thatafaditse dipelo tsa bona, ha ba batle ho utlwa letho ka modimo. Modimo sentsa prepare ka mona hore na o tlo ba restore jwang, o tlo ba bless jwang, physically and also spiritually. Una ke mohlolo wa modimo. Jwale ha re tle ho sena so re reng ke world in front of the text. Go na ntwena e bolela eng jwale ho rona. Ha re tle ka taba ya identity e ke buileng ka yona pele. Christianity ya hola mona na South Africa ka bophara. Numerically Christianity is growing. They say now global south. Ka mantswe a mang na ha tse ka reng bo Brazil, bo South Africa le tse ding jwalo jwalo. Christianity e hola ka bongata. Empa bothata ke bona ho thwe le ha bo Kreste bo hola jwalo. Africa is described as a dark continent, hopeless continent, a continent in crisis. Obani naibe re etsang rona re le ba Kreste ho fetola maemo a lefatshe. Why should Africa be named like that? Ha re shebe South Africa, we have a 70%
of Christians, of those who declare to be Christians. Then now, at the same time, South Africa, when it is described, it's a racially divided, violent, and unequal. Why should it be like that? Lesotho, we say more than 90% of people declare to be Christians. But when you check the documents, you listen to the news and so forth, Lesotho a lot of challenges. For an example, they say now it has what we call high vulnerability, exacerbated by the climate, and also low-performing economy, and also its political situation is precarious. So those are the challenges still already taking under a country which is 90% Christians. What is it that we are not doing? So as a result of this, they say now, in summary, our Christian identity, it is failing to influence our doings, actions, and social lifestyle. So as a result of this, they are not even Christians. One of the president, I don't want to mention their names, the only thing that is growing in Africa is religion. But the Africans cannot use religion to transform their own context. The other person said, religion is growing in Africa at the expense of economy. Is it true? We need to think about this. What is it that we are not doing to use our faith to transform our context? In short, our poor identity and our failure to transform our context has led Africa to develop enormous challenges. And it is now described as extremely poor, though in reality, Africa is culturally rich. Religiously, we are very rich. Even other nations are very jealous of us. And in minerals, I want to say Africa is very rich in minerals. But foreigners are benefiting from our minerals. A lot of churches, studies in Bloemfontein, studies in different towns. Pastors, they don't know what do we mean by mission. But how about Bosch? Or a mission has two mandates. The second aspect of mission, social responsibility. What are we doing in society in order to transform our context? And what do we mean by social responsibility? Okay. Theory. You can Google it. Computer. It was adapted by Swart, one of our colleagues. NGOs and churches, they have 4 ways they engage their own context. They address immediate needs of the society, which we call it welfare approach. By so doing, we address immediate needs. And how what are you doing in society? Baba so passionate to say now, and actually you are operating at a very lowest level in your context. Because now that is the lowest level in terms of social engagement. So there is a second level. Second level, sustainable development, whereby now we put about to the skill. The skill income. That is the second level. So the Kereke bungata di fella more. Social engagement. But we still have the third and the fourth level. The third level, they call it policy engagement. Kereke kapa NGO, it must challenge the government. Okay, rinale batho ba eleng hore ba lema.
batho bana ba qeta ho lema ha hona moo ba rekisang ntho tsena tsa bona tsa teng. And a policy ya re thibela kapa e batla e sitisa hore re ka etsa mohlomong market mona hobane tshwantse re latele metjha e tjena le tjena. Government e ka thusa jwang moo? Kapa ne re kopa government e ke change policy ena ya yona mona. That is what we call policy engagement. And the last involvement in society, ke mona mo re buang ka hore ke people movement. What do we mean by people movement? We mean hore na ebe ke mo batho ba kgonang ho ikemela mme ebile ba theha ntho ne re reng ke di-civil organizations tse leng hore they can engage the government on their own without assistance. Mohlala mane entong ke la bua ka bo Kronstadt mane South Africa re na le mekgatlo e mengata jwalo ka bo One South Africa kapa ena e sebetsang le tax outa AfriForum and so forth. There are a lot of civil organizations they engage the government on their own without assistance of the church. So we need to empower our people to such a level so that they can fight for their own rights. So if the church can operate on that level, we say that is the highest level that you can engage in terms of social engagement. Potso ke hore na Lexa yona you operate on which level? You can answer that one maybe ha re tswa monana re tla utlwa karabo ya lona. The other thing is what is the mandate of the church? We are not talking about the solution. It is said the mandate of the church is spiritual transformation. Unfortunately, pastors, they don't know and they are not trained to help people to experience spiritual transformation. How do we, or what do I mean by spiritual transformation? How bala buka ye ya monna mo ba reng ke NEE. Are motho o na le dikarolo tse tharo. Ke spirit, mind and also the body. And the spirit ke karolo e leng hore is God conscious. Ha moya o halalelang o tla ho nna. And it engages the spirit, that human spirit. Ke ka ho tlo fumana kereke mane re ba le batho ba leng hore ba halalela. Fumana ba emotional, ba bang ba bona ba ka tshwara le diphaephae ka nako e nngwe. But the spirit has now is engaging the person. And then now the mind, which we call it self-consciousness aspect of human being. Ki mo motho a nkang qeto jwalo hore I accept Christ or not, or change. And then we have the body, which we say is world conscious. The mind is very most difficult thing to change. Ke ka ho tlo fumana motho e ka ba mo Kreste empa ba ntsana hana jwalo ka tsotsi. O fumana motho ena wa apere seaparo ke moruti ke mo Kreste empa o nahana jwalo ka tsotsi. Jwale hona ho bontsha hore e hlile transformation ha e soka e etsahala hantle. So how do we change the mind? You can read for yourself Acts chapter 10. Here a good example of how can we change the mind. So how do we change the mind? Acts chapter 10, it's about Peter. Ana robetse abakopana le virgin. Ula kopana le virgin a bona dijo di tla. Ana na modimo o go yena a kgethe a je ntho e nngwe le nngwe mo. Whereas vision was not actually about dijo. That vision was not about dijo. Modimo o na batla hore a fetole kelello ya Petrus. Hobane Petrus moetlo wa hae, culture ya hae, ine sa modumelle hore a ka interacta le di foreigners or other people. And Petrus yena hopola morena Jesu itse tlo thea kereke ya hae hodima Petrus. And Petrus yena ona lokela ga ise fangedi ho Cornel. Impa culture ya hae ne mohanela hore a ye ho Cornel a re Cornel o ditshila ke mo ditjha. So we put hore ha Petrus ana tsamaya le morena Jesu every day a bona seo Jesu a se entseng. Ana rapela le Jesu every day. Why ana tletse kgethollo? So hona wa bontsha hore transformation is continuous. Ha etsahale hangwe fela. Ha motho a go sukuluhile ha se ntho etsalang hangwe, it's continuous. So we need to assist our people to transform. So how do we change the mind? We can change the mind through the visions, like it's in Petrus I told you.
We can change the mind by Bible study. Ho dula fatshe o etsa Bible study le phutheo ya hao. Ba o botse dipotso ka ntho tse itseng. Empa ka bomadimabe baruti ba bangata ha bana nako ya Bible study. I usually tell people in my congregation, Bible study is the only instrument that can transform our church. If moruti a sena nako ya Bible study, the workshop, that pastor is losing a lot, and the congregation members will not develop further. Ha ke qetela ho boloka nako. There is a few of the shifts that should happen, and these are the following shifts I will challenge the church maybe to think about. The first one, we need to have a shift in theological training. It has to change. From this rote learning or from this banking system, we need to move to integrated theological education, which considers African realities and context. We need to move towards integrated theological education. By the scholars, the theologians, they will understand about that. There is a book released now by Marlene Naidu about integrated theological education. Second shift that should happen is in leadership, because they say leadership can collapse or can make organizations to succeed. So we need to move from leader-centric approach to distributive type of leadership, where power is shared and responsibilities. We need also to shift from clergy-centered ministry. Clergy-centered ministry, ministry everything is centered around the pastor. We need to shift from that approach to priesthood of believers, where the role of the pastor would be spiritual guide and facilitator, agent of transformation for the lay people. And whereby now the lay people are empowered to be leaders in their own context. On this one, I want to add, people, we must understand, Christians, all people who are Christians, they are leaders, and they must be empowered to lead in their own context. And the last aspect I want to mention is churches need to shift their focus more towards social responsibilities. We need to participate in the economy, politics, social issues, education, and environment. And in my conclusion, if what I said above is taken into consideration, LEC would be a healthy church. I repeat, if what I said now in the previous minutes is taken into consideration, LEC would be a very healthy church. And we have four symbols that we analyze a healthy church. One, what is your relationship with God? If you have a healthy relationship with God, that would lead towards being healthy church. And when I talk about God, I talk about God as revealed as Father, Son, and the Holy Spirit. Father commands us that we must have a relationship with the creation, like the plants, animals, the land, and other human beings. I have observed that now, as Africans, we are enemies of the creation. Mane South Africa ne ke bua le bona ke re ha re bona Noah re a ibolaya re ke molong
ha re bona katse e ntshwe ka feta mona batho ba sentse ba tshwara ke dintho tse re sa di tsebeng. And I saw something with my colleagues ane ke le mane university ba bona sekgo sena se boya. That white lady are what a beautiful insect. In my context, I would kill it immediately. So we need to change our relationship with the creation, like animals, plants, and so forth. The Son, God the Son, wants us to sacrifice our time as leaders to help His own people. The Holy Spirit wants to empower us. We have so many spiritual gifts. The Holy Spirit. So because we inherited theology of the missionaries, we are stuck in that. In South Africa, I told my church that now people are leaving our church because ZCC, and which is unfortunate. Ha re sheba dikereke tsena tsa di mainline churches, batho ba ya kerekeng, mantsibuya ba ya kerekeng ena ya sepheka tsena ba apara tse pinki tse purple. Hobaneng ba lokela ba kerekeng e nngwe empa ba tswa kerekeng? It's because they are not satisfied with their ministries. So mainline churches are trapped. So they need to use the spiritual gift, the Holy Spirit. The other thing, the second point for healthy congregation is the Bible. Do you have a relationship with the Bible? Do you read it for transformation, not for only for preaching? The third sign that we look for is a relationship with fellow believers. How do you relate with your fellow believers? Ha re sheba ba basweu ha kereke e tswa ha ba tsamaye ba sala hanyenyana ba nwa tee ba nwa kofi ba qoqa ba buisana ka ditaba tsa mmuso wa Modimo. Empa rona re le maAfrika ha kereke e tswa re tatetso ya malapeng. Jwale re sitwa hore re buisane ka hore re utlwile Evangeli jwang re ka e kenya tshebetsong ka tsela efeng. Taba ya ho qetela ke hore na how strong is your mission? How strong is your mission? How strong is your engagement with the society? So if you are weak in terms of your mission, then the church must be closed. I repeat it again. The main function of the church is to do the mission of God. If the church cannot talk about mission and is very weak in terms of mission and does not even want to reflect on the mission, and remember I said mission has two mandates. It's about preaching the gospel and the societal engagement. If we cannot talk about those two things, then we have not done our task. Because our calling is to do the mission of God. We need to do and focus first on the mission of God. So in short, in my conclusion, if the church is poor in terms of relation with God, Bible, fellowship with believers in the world, that church is a very poor church. It is not in a healthy state. So it needs some revival. Maybe you need to call theologians to come and help. Because now you have lost the direction, if that is the case. But I hope LEC will look at that, and we are going to, I hope I will see in the future a very improved and a very dynamic church that will come here and do research and learn from it. And may the good Lord bless you. Thank you.